Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari chuan Mizoram District pakua chhun tur le state then om le ram then om po tur. Kong pui sial na chu cheng verbal che sing ni sangin na kuma tanga tho ani don ati. Chief Secretary Dr. Renu Sharma ka ishuna noya minne ko Mizoram Secretariat Sarkar na thok official staff zong ten a hobin erulo tur intiam na integrity pledge thuan chamrual. Prime Minister Narendra Modi chon vin khan Gujarata mesana masona na thole project rang cheng viable cha sanga zeret hu honna le lungphum phum na hu na mang sit jani omna Rajasthan Assembly in thanata na chu tumde tan voina trengin nomination thelu tan ani Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari chu Mizoram District pakua chhun tur le state thenom le ram then po tur kong pui sial na chu cheng viable cha sing hi sengin nakuma tanga tho tan ani donati Dampa Assembly Bill chung West Highland kho awantlang kho ma hethui sen punitin Gadkari chuan kong pui siam nai na kuma tanga thotan ani tur thu soya Dampa Bill a BJP Mizoram President Puvanal Moka azuk campaign puya Gadkari chuan heng kong pui siam tur te hian district pakua tlo don pa ka Manipur Nagaland le Myanmar po don bok ni na soya kumsani som pule he Ministry Chanthim Khan National Highway hi kilometer zakwa somlet paruka thui ni a kumina chuan kilometer sang khazali samseri parit thui ani to thu soya minister ani hnuwa Mizorama kong pui kilometer zathum somnga panga thui siamna tan cheng viable che sangret man ani to thule Mizoram chunga kong pui kilometer zakwa somli palia thui siam tura cheng viable che sing ni samseri parit rom han ani to ba ka cheng viable che sing ni senga kong pui kilometer za siri somnga simna turin DPR pe felani to thu soibok district paruk Paltrang Aizawl tuipang in car National Highway kong siam thatna chu cheng nuai sang seri zathum samru pakhat chengin kumthara zofel tomani thu minister chuna soya Aizawl kho puipum pel kong bypass road lane nuai kilometer nilachan ve vera kilometer somthum police siam nan cheng nuai sang ni zanga roman na kalmek chu sang ni somni panga zo man tura roman ni thu soya hei hian Aizawl kho pui chunga lir thei to lutuk chu ati zi om don thu soya ni cheng viable che sang khat za somthum pani senga siam kaladan multimodal transit transport project komin November hian zo fel base ni thu Gadkari chona soya he kong hian Myanmar sitwe longchol na mun apo don ani ati silchar le vaireng te in kar kong siam zauna tan cheng viable che sangthum zanga chuni kum khan sangson to ani na in ramlak chungchang revenue le forest department in kara thuin mulo oma wangim sarkar in kong pui siam zana to ram ati fel theilova chu chon he na tho hun hi apot khotai ta ani ati zorin pui le longmasu in kar kong siam na atan po cheng viable che zasiri som kuwa pekani to a ma se ti khotai ni a Mizoram BJP sarkar chon he hi chin felani angati bok angai poimo chu kona thoktu te ta na rem chang ne or sam siam sakani thu Union Minister chon soya an party chon marchak pum pui hi ele barlama na sataka ti masona ti danglam atum ne soin Mizoram masona rural chu khovel pum huap standard anga siaman tum thu soya ramchu mitin masona thlen theitu chu BJP chau ne soin mitin thleng phak lotas ro man na mangin chungotin ele bar konga choikan antum thu soi bok ani I will promise you that we will change the infrastructure of Mizoram with international standard. But for that reason, you need to have a government which will be helpful for the center. You can make double engine sarkar. We are committed for the development of all the people who are the citizens of this country. We are committed for that and we will do it. Chief Electoral Officer Pumadu Vyas Chon Voin Khan Mizoram in Than Pui Sang ni somni pathum ne turatan SVEP State Icons Officer akom Pumadu Vyas Chon SVEP State Icon te chu in than kai noi che tur poi mo tele vote thak tur khole tu te zirtir le shil konga mo phuna hlen tur base ni thu soya Mizoram chu chek le cher thiam tamna le tlomngai pol chak tak omna state ani thu soin trandrol na mangin vote thak thana ber state asiam theni ati a electoral rola thalai vote ne thar singa le zasari somnga pakhat anin zelu thu soin thalai ten vote thak an ngai poimo nge the nan tranla ka tul thu soi bok ani kalkhom de CEO office ne thokho an ni to thu shin mo phuna te nom te taka hlen turin acha ani India min zelen ani champhalom na kal zela top na ni turin sarkar le puin Mary Mati Merades Amrit Kala Siatra adwanga hemia tan hian voin khan Delhi khopui Amrit Vatika a India ram hun sang sanga lei soil da khom ni in Mizoram point lei hi ada a Mizoram ayo hian Nehru Yuva Kendra volunteer mi sompali le official panga ba ka
Delhi Mizo Zilai Polo Treng Mi Somni Puret Ankala Sarkar Lai Puina Ro Mandan Chuan India Ram Hun Sang Sang Atangan Leida Kho Mai Hian Thing Somsari Panga Phuntur Ani Ang Ram Chung Hun Dangter Rolin Voin Khan Mizoram Apo Vigilance Week Sang Ni Somni Pathum Honnan Chief Secretary Dr. Rinu Sarmai Ka Ishwin Noya Mineko Mizoram Secretariat Sarkar Thok Official Staff Zongjong Ten Ahovin Eidolo Tura Intiamna Integrity Plus Tuan Samrual Voin October ni Somthuma Tanga November Ninga Inkar Chung Hian India Ram Puma Vigilance Awareness Week Sang Ni Somni Pathum Hanin Dona Kumin Vigilance Week Thupui Chu Lemlet Na Nola Ramtan Thokro Ti Ani Mizoram Hundanga Po Sarkar Pisetina and How to the Point an Noi Thok Officer le Staff the name an Mani Office Mun Trava Integrity Plus hi an Samrual Bokani He Integrity Plus Manghian Sarkar Thok tu Point Lemlet Na Ado Tat Tur Thute Sarkar Dane Thupek te Anga Declare Fel Fight Taka Na Tho Atum Tur Thute Mi Puirong Bol Na Ani Ti Shiain Anung Changle Na Tho Dana Moi Nai Takle Midang te Enton Tlak Om Turin le Lemlet Na Thila Mu Emo Shriat Te Chung Aibo San Mailova Sarkar report ngai Turin Thutiam an Cham Ani Congress Party Chief Spokesperson Purona Sapatla Chu Mizoram in Thanpilo Om Tura Party Sangsangin Chief Minister Thei Turan Chopso Jinga Pulal Sot Acha Berati Aizawl Press Club Chanchinthar te Komna Congress Thupong Tu Chuan Tuna Chief Minister ni Mek Puzoram Thanga Churam Tan in Pele Thatak ni Ma se Athutiam Tamtak a Hlen Tok Lo ni na Soya Party Pakhat Jokin Chief Minister Tan Anzor Pulal Do Mapo Tun Malama Athusoi Thin Tamtak Chu Tun Naya Adanglam Te Soya Ambik Takin Khai Thar Le na Tur Budget Poisada Ati po Asoi Ringai Tolo Ti Soin Tuna Alandan Chuan MNF Chu BJP Thopui Mek Ma se na Sataka in Be Mek Ani A BJP nan Thopui Thei Mai Tur Party Chu ZPM Hini in Soibok Purnal Saba Chu Mizoram Congress President Pulal So da Chu Thusoi Thiam Tak ni Velem Lo Ma se Lem Chan Thiam Po Ani Lo Ati A Abik Takin Sumen Kol Konga Chuan Mizoram in Ani That Bet Jingam Yani Wangin Tun Lai Mizoram Sumdin Hun Chetak Siam Thaturin Ani Aya Tha Anom Chuang Lo ni in Soi Excise and Narcotics Department John Vain Khan Ruilo Cheng Vibel Chasom Pani No Som Ko Poriat Singthum Sang Ni Le Zeli Somnga Pani Huan Halral Ruilo Man To Sa Kod Lama Dananga Ti Fel To Halral Na Hi Phun Chunga Bethani Multi-Purpose Pharma Phun Hot Ni in Excise Commissioner Pungur Chungnung Asalo Chuna Halrala Ruilo Halral Te Hi Heroin Ganza Methamphetamine Alprazolam Tramadol Preganon Natrazepam Le Codeine Te Na Khu Dam Doi Te Ani MNF Party Chu Mizoram in Thanpui Sang Ni Somni Pathuma Hnenan Changani Chuan Thalai Te Ti Mason Nan Youth Oriented SEDP and Kalpui Don Ti An Soi Voin Khan Aizawl Press Club Chanchinthar Te Komin MNF Advisor Professor Eflin Moi Chuan MNF Sarkarin Flagship Program Kalpui Mek SEDP Family Oriented Chu Sumhar Sana Sang Kara Kalpui Ni Thua Soya Ezon Na Konga Le Rem Ra Tir Tura Bultana Turin Sungko Singruk Nena Cheng Singa Tho Pekani To A Sungko Singruk Dang Nena Cheng Singni Changa Tho Pekani To Ti Soin Sungko Singruk Dang Khan le mek ani lai in than puan nang chinga an chong ri ani ati Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi John Vain Khan Gujarata Mesana Masona na thole project rang cheng vibel cha sang ria thu honna le lungphum phum na huna manga Pumodi hian ni cham turin tukin Khan Gujarata thlengani Voina project khonjinga hian rail kongpui tuithiang himin tole irrigation kai noi ni in Gujarata North le Central District Om District Pasari ten Ahlokna Antel Don Ani Sit Zani Omna Rajasthan Assembly in Than Atana Sutum Tan Voina Treng nomination Thel Utanani A November Ni Thleng Hun Honani in Hnuk Dog Du Tan November Ni Ko Thleng Hun Hon Ani Chanchinthar Cherti Tomna Na Tang Pui Union Minister for Transport and Highway Nitin Gadkari Chu Mizoram District Pakot Chhun Tur le State Thanom le Ram Thanom Po Tur Kong Pui Sial Na Chu Cheng Vibel Cha Sing Ni Sengin Nakuma Tanga Tho Ani Don Ati Chief Secretary Dr. Renu Sharma Hovin Minekwa Mizoram Secretary Sarkar Thok Official Staff Zongjong Ten Ahovin Erulotur Intiam Nathuan Chamrual Prime Minister Narendra Modi John Vain Khan Gujarata Mesana Masona Thole Project Rang Cheng Vibel Cha Sanga Ziret Hu Honnale Lungphum Phum Na Hun Amang Sit Zani Omna Rajasthan Assembly in Thanatana Chu Tumdatan Voina Trengin nomination Thelu Tan Ani Chuti Zong Chu Chanchinthar Kan Pon Thei Chu Ani